Neću, brate, da zoomira dok snimaš. Evo ga, tu je Zima vozač. Evo ga ovdje Dejo. The driver! Ej, prestiže nas. A to nas. Ajde, da su na slike. Tu su rest of the crew. Evo ga Milan zvani Ray Bane. Nove cvike su tu. Sluša se Alka Vujica, Luna, Models i tako to. This is property of Serbia. Damn right. Znači tu je Zima, on ima isto da cvike, nećemo reći gdje je kupio, to je copyright, da neko drugi se ne bi napalio i ne bi opet uzeo takve cvike. Izvinjavamo se, Nenad. Uglavnom, da svi znate mi... Gledajte, to je mali goksić što maše, happy feet, happy feet! I prestiže ga Dejo, prestiže ga ovaj Dejo, mali je lud. Mali je lud! Ja ne znam šta ovaj mali radi, ali ovo ne ide na dobro. Nego mi nikada ne pijemo i ne vozimo, kao što vidite, pije se Rockstar. Da, daj malo Rockstar. Rockstar, baby. Ovo sam ja, vaš voditelj, dragi gledalci, Boban Jokanović. Tako, samo da vam se predstavim, da ne pitate ko je ovo. Ajde, nastavljamo dalje sa našom emisijom. Evo ga Dejo. Dejo, sjajni vozač, koji daje lijevi žmigavac bez razloga. I tu je tam za Deju. To je to za sada, dok se nešto ludo ne desi, ne snimamo više. Doviđenja, dragi